Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Kom kadak ban penramjur halok jingsha siat diap jong sangut kimin simbriu hak snong mukro West Giant Hills District haki ketang suloi jong ki pulet ke jela Assam ki sau tuli ki kinhun seng bahalang ki bekentup ya ke KSU ke RBYF ke FKGGP bat ke HNYF hak arfly trik menai weng arajar arfuar kila pelong dak jingte lamayong hak keleng geribohoi district kata haki road surok haki kali kamai haki office trikam per jong ke sorkar bat wat ya ki kali pulet bat ki kali sorkar. Yakni ke jingte alamayong lasdang na umyam ter syaduk khanapara bat kumju syakathan western ribohoi. Hagje kran bigilat pathai kubur nakaliang jong inoyalam kini ki sautuli ki seng bahalang kilaong ru balada ki pulet jong kajala ki syaptieng ban leit pahara syakisnong khapun nakabenta ban ai jingada yaki khasi kan jin dalabha bagatanat pulet kan IT no yaki suloi haki dikhot seng bahalang ban leit yakhun hi syakhaput. Nakaliang jongi ka Federation of Khasi Jentiang Kala People i hapo ki social media but day tang hapo social media nakaliang jong ni ginong yalam hapo North Kassim district na hidalade ngalale sitai sipo saka ba yusiap sitai sipo mokho te i bang tu nakaliang jong police Assam i ba kalai pibor day tang ne kasin day tang ta de nakoi kapor sakoi kapor ni iba government of Assam police Assam ki sepni por ki bring jumi apo Meghalaya but kai ka bangkwa banong kalong ba nakaliang jong government napo Meghalaya hajingsha hawai de bu sam kamde ki jingja ka bai ide bu sam de jingsha ka de jingja ka bamlu mala ka ting fair jimot jong ki ka to ne nakaliang jong forest department but ipa ang susunong te di nakaliang jumi kuminong yalam seng malang pada ngi expect ba kan poi hadu put ba ni abril di nakaliang jumi ngi so ba ni penramjur ya ka jingle ruplau jong ki pulis Assam ka ba lasiap bipek ya ki pardo proslam jumi stay support block 1 but ni iba hagajing isya nakaliang jong pulis Meghalaya ru i klemle kono ka action ka ba ni tip bat ni i ba nakaliang jong police Meghalaya kidon hapo spot hak to por ba kadang jing asian ni nakaliang jong police Meghalaya kimla le ai ha jing sha bakin protect i ba jongi jong pardo personam jongi hapo ki area khaput pelse nakaliang jong police Meghalaya ki phet yelade bat kadri yelade tingi i bagane borok khat kadai ka jing ting bat ka jing le jongka government of Meghalaya bat police Meghalaya telada dei bahagane kadur nakaliang jongi ki nongiram seng balang pada police kamla protect ye pat ba nang susnong jongi i busa sepoki area khapul balai kim ongi bangini de amani lara maki kiting ai ni katia bangini khun mangi
kirang bam telok lagi kata kami ga bang soban ong na kawai kapor but nomor ba kejing syal eben joki patba ang visnong jong kathan jong ka Meghalaya hi kamdesu kabamenta mane kadai natu ki snem ki bala natu khamenswa ba habangi phai sikui ki state ni ba kui ki state ki le ki police baik na kawai ke jelas kawai kalia kumba ai kesumpul na po Mizoram nang taki Nagaland ngai baki patba nong seksnong ki support ya government ki support ya patba nong seksnong de peusen kabang ni ikla kalong ba ka government jungi police jungi ya po Meghalaya hajaka ki support ik patba de persang ban smith kumbolong hinik si ki baladep kita ki baladep Nagaland jungi kumba Nagaland jongka Federation of Khasi Jintian Garo People ni bahadin bakarali jongi kabla dep ya kakini ka patrik mai bala dep bakajing threat jong police Meghalaya ya kitkot jongi ki ba la sirkhai ndrei kata kajing threat joki kadai tang po tau area but lada kidon bor hisya hadu kata Nagaland jong police Meghalaya jongi balik imlek support khapun banyada i produk personal jeng banlak ya kejing yap kejing mensau jeng produk personal ini nga ngaso ong bang penamjur ya kejing le jong ka police Assam ba hakaju ko por kejing le jong police Meghalaya ba kimla un protect ya produk personal jeng hapoka step hi berapa so Nagaland jong laku persen juga ya angin ngidon lang soseng nomor 2 presiden jong ka PSU RBF FGP kajing wan kajing ikalong ban pensyo ya ke kebala jamanen ya ke perlu Islam po mukro tegane kajing ja kam sumdai ke ja ka jingja ka ba tang mentah ka ba ja madu kipo musyar du jateng ba kasar asam kaju smart bensin ya kajing im jong ki produk Islam jungi ke syok kapot te Nagalia ke HMF rengkat buat ki license mo FGP ki SU RPF ngin ya kerensai lomba lada kasolkar Meghalaya lomba katna kulit lada kam trek bensin pia yang ada kam pana jing eda ya ki nong chusnong jong kajela ki ba ya syong sena berkas jelasan na ba ki sap penting na ko poswa ba kadi pun ong baik direct ba kim don ya kabot ban ai kilak seda tiladadi kapor buat ladadi gelati yangi bangin hap ni dahi baking atiat ngam ta garim cai kan odong ba lese ngi shim ya ta galenti ka babakla namar gel debi ba kasoka asam nadu kena nyupa adin ba kala deb share ya ki border mo ya ka jela apring ngam Meghalaya ba asam ngi ba kadang bi binot ya ka jela ka ji ba kadang paikmat ban pendik biang ki produk senam kucungi ti Nagaland juga isna ngimla benong ba ngin khabrip ega khmat la de bachu sngap ye ke bang ye so nakapo chakapo ko majah lampi mo te ki blok tu hangneru ki lan sebuda ki menanumbang ki dangi kren ki boda hibro sakun sau sodong jok kajela ngi ngila sya pendek te kene berkhai de ke jingfil juga government but balik ihap menkeno ikata kolomba balik ke jah si ye jah kumne kumbo i te kasorkar jela ko kolomba kanang tang banbuten yang ikut kisen halang kumla jaman akine ki benai bladap bakadon ke jinga irli jong kawai na kisen halang apo jela jingi FGP isu bakla mo mulu mala isu edan la pendik mo lali kam lali tuat kemtia kemdam lali tuat igi dikot jongka FGP balada kitof ki kasolkan jilala kitof rada kidon kita ki force kadi penla benora ya kita ki corporate ki bapnia preu ki basiat ya ki perlu personam jengi hangte hamukro syak jila jengi ban investigate ki ban convict ki kum kita ki na pnia preu kata kadai gowai kelenti ke ba niso dei ban yakran nomor kat kum ka an kat kum gerti senjata kat kum ka constitution juga India kita ki cuma isu ki breu jong government of Assam lade ki leno kiba penpung uniform kasukar Assam ada kasukar Meghalaya kadang ailat igine kemut bapak kolomba kenapa
lembaga jengelam jong kini ki nongilam pemerintah pok ka sokar jela jungi do kurang sama ka jela jungi saisin kan sang mat yang gini kijing tinja pasusi nah yang HNF kalau bakadu kerwai kalau ada katran pulit kamdan bor sokar kamdan ni kita kapawar men powar ban pha ban ai jing la jing dah gi bodar ai bagini ki sem halang kila ego halal la ka jong ka ekane gede ka khobor mo ka ba nyepun slow kum unuk susong jo kajela megalya kum unuk susong jo green hato ngi de imrat akmat jong ki pulit asam namar kata subun ba sarkar simploi bat kem mador ikti ki pulit gopnya bro bat kai kamram ko phile kuma phikam ik sampalang jong jela megalya kum tadi ben kem ikin punya bro nagalya ngachunaf de kata ka khobor chaka sarkar megalya para noilam jong ka Thain River district ka bakun thuk nodu ka KSU RBOF HOF FKHP hapo jong ka jingelam jong ki noilam ki bopher jong ki circle jong ki border area minta ski ni lapulong yang program te lamayong boro ka Thain River district kebangan sujar nadu siapo ki Thain Jiram kana para bernihan Nongpo, Arkumer, Musling, Kumiam, Borembong, ki Ranyong Tung, Berkunta Teter. Simenta kadai ka Jing Solem, namta ki Bensim ki Belalui, ki Bela Syak Simno, ki Pulit Klau jong ka Sarkar Asam, bat Kunjuru ka Cintek Lamayong kadai bat Persyak, ya ka Cintek Terbor jong kini ki Pulit jong ka Sarkar Asam. Te kum simenta jindon jongi king sauseng akan kasih ni penkenal pat ya ke jinjia ke bajia hapo jong ka district kejungi la ne ke jinjia ka jia hapo mukro ka badai hapo jong ka district West Genty Hills ka baliru ka jaka ba nangdon ha jingi kaja ka bla itu kum ka block 1 handrai kum nagliang jong ka district jongiru ni la jujia na kapor ka ba dei hate ki kapot nadu ka Blok 2 Ranyong Tung di Thain Jirang di Kanapara but kai ke balaja pemukro ni soba kemapat ya usna ajar spo baja polongpi ba jigdo joki Southly ki Bensim berlui hapo jong ki Pulit Asam but ladagi phaidin pat ya ka jijia ke baja hapo Blok 2 pin dangkan mau kini ki lai sobnai gaji syakem jong ki laingut ki samla kiba lek ban kem kenyang hangte po sinong jatolong kabala pelong eki ban syakem haka Sarkar Asam lemba jiki Pulit bat syatep along eki bat hadu ba kan sipor eki hadu sibanai tami bakin lain bat kumbangi yo jiktep lemba juki ba kimdon bentai handrai ki hapsiu bat lut ban lain napo ka custody judicial custody joki ya pelot adu kubasilak aku hajar kemudian we bro absu sopo hajar de kini ke boro kadai kawa ni hapsu tu syai ba kajing wan panben lale kajing pet le sliu jongka Pulit Asam kamdai syu ko suja dang menin apo mukro re tu ru ba kai baja apo than luk tu jungi bala jian por batang kini ki tayo bala ru layoi nak Sarkar Asam lawan bu yu maupun hamte po stong jatolong bankam ya kate ka jaka kum ka klau jongka Asam lemba jongka Forest Department jongka Asam te hadin ba nakliang jongka sengru i wajitep ni tep ba ka jaka kade jong shimet budan ru i kot kisla te ni sulengo pat ba ka Sarkar ka jungi kam kitkiai ka ni kam wat lada karangdon haka phase 2 ban penbet iput usam hak benta badai bat kini ki 6 areas of differences kepada jong ka phase 2 kaba hadu menta ngai ban yo ru ba ka Sarkar Asam kan le don bor na kopor buat kane ka perpawru ya kajing bitar jong ki paiba nang soksinong hangte ki kapot haba kilalet ban rat napang yo te u mauput bat kai gati yo jintep jong na nadu kini ki aski laisi kini badon hangtu hakador hadu menta ki satwet haki Pulit Asam tingim tep ka Sarkar jila jungi kale kumno
Dari lada kajia ba kini kisyakem ni tharai ka sajia biang kumajia mokro ba kasadon ba kipai ba nong susnong hati thain kapot kini lum melang bat kumole kini ki pulet asam ba pet ya klau kin sakni ga jinglong ru klau joki ban siat di kimsem sangut ki baloi bat pemusau ki bungot te kum sebenta ka jingya dokti jogi south league seng ban penpau sha ka jila beroi kam tam ya khing kesem bat ya ki than nusnong po mukhro banalian jugi kum ka Riboy district ni don bantalang bat ngi sotu ba ka ka jing ya inti juki ka jing jinjar juki ba ka jingdu ya kamsem ka bokodor ya ka bahing basem juki ngi sotu syai banalian jungiru ni don kata ka ju ka jingmut ba ngila panjia hadonopor ya ki than kaput jungi buat kum sebentar lada ngipet ya kajing ai statement jong u menteri ramba jong ka sarkar Assam ba ya kini ki balaklan ai marsanlak dengan ba la transfer USP jong ka West Karbi Anglong ba la suspend ya kitu ki kulit ki ba pe ya khlau maso ba kalong ke masusi lada ni budor ya tumusim ki bolului akador salak but suspend no yaki lemba klem dadon kanono ka investor kata kaju ka jembut ba ngila panjia hadono por yaki than kaput icungi but kum sebentar lada ngipet ya kajing ai statement jong u menteri ramba jong ka sarkar Assam ba yakini ki balaklan ai marsanlak dengan ba la transfer USP jong ka West Karbi Anglong but la suspend ya kitu ki kulit ki ba pe ya khlau maso ba kalong ke masusi lada ni budor ya tumusim ki bolului akador salak but suspend no ya ki lemba klem dadon kanono ka investigation ni shim ya kane ka jindawa na lian tungi kesen ba ka sarkar jila ka tungi ka deman IT sha ki agency lane ka National Investigation Agency banle ya kane ka inquiry mobiang berkabukut namar lada ngiom berlakam lemba ka wei da ki channel ka mamkwa manjar terteng ba kini kibreu ki ba sedang kini balik tu ding andre ngaso ba kalong ka baso thomula lada kidei kita inong tu ding lane kidei kino inor ya ka jingem jong ubreu namla ba pulit ususiat kat ba umon balada gi phai saka thain jungi nanong yapi ba kini ki pulit ki bra hapo kaput ladu hapo mosnai adu hapo boni hapo jerang kini tang kita ki bamdei papet yu pusam lane ban aya ka jingeda ya ki pai ba nusnong hapo kaput re kini tang ki badan benta banle ikam illegal nak pos kapor bat ngong yapi kade kamdei ka ba susdang ne ka butang syo menta malu juang ngene nar pos kapor balada dorkam ba kita ki pulit ki berdon hak haput ki jongi ki baklan nga ngin perkan mau biang hostem aja khalai ila dawa ya ki police station hapo ka thain right nongtung ngila dawa ya ka police station hapo himano spung bakindon hakti ki jaka ki beri ki jaka ki baya ka japut na kopor kopor but na kinostom jokti ki thain ki berdon ya ki breu ki bala mix nadu na po Assam Ijuan rung na por mele ikam harkom khamtam ikam illegal beristi thai kapur but kum ka jingdawa jungi ya kini ki police station mandon kini atli ki jaka ki bari ki jaka ki barong kape but ngila tawaru men upgrade ya kini ki outpost sha ki police station kum ka molsnai kum ka bonihat but kum hapo jong ka pathma ngiwi ya kajingja kaladat apo kasnong melaper kemudian blok tu bagi pagba jong kate kasnong melaper ide na kejai bendru kha lese gidi na ko kejai bendru ko kha bat ni karbi ibrami do pagba kalau pelong hadu bagi pulit napo kejela jungi kia pet bat kia poi sedu ki panthor wala lun ketiar haktiru kimsem lale kano kaba tak madyom ya ka an la nei ki pagba ibro ko we kidang la ban phan
Te hang ni ngin ong baga de disiplin yung polis Meghalaya na ka de jing kauput kumbong presiden yung ka RKSU kadi kauput na kata kadi jing kili ka bangin bu ki polis department ka bakin perhadi maki lagi sim kum kata ka disiplin ka bangi kum te polis ni nak pagba ne kadi ka jing ting jing pi ka baki hapek rengkang sepol pendor ba bandar jahi menen ki kilalami ki pagbakat tu hapo kamukro bala raja kawara ka jingting ke jingsir ki polis Asam balai nak kalian polis Meghalaya hakim dan rekan itu bala lagi dan rekan itu lagi babun kum bagi jule hakim nu ke jingilang lagi sngau ba kana ke jingilang wer empat tembrak kubur kiseng balang yang ini syong kelan mungol ngidon tetaka jingi kendu tangka tungi hasor adat ki pulit ngiru wat kinu hika ke bakia lali lo ngi peserta ki pulit lagi sengentai lagi kita ki women's organization ki benar poka jela jungiro hapo selong lagi wan penyak ki penpau ki persya daga songkol lan mungor rahmat jong ketika additional secretariat ro ngi ba kila serta pulit andre kat kani ke jingjia lada pasyasiat kamu ke intelligence report jong pulit ke long nil kamu tan ni ke intelligence report jong polis jong jela jungi hadu kerja amba du ki men simbol lu ki jungi te halor gani ngi penpau ba ke failure jong ka police department jong ka jela Meghalaya ba dengan hab om ko kinoyelam ba imat hi ka daw bukongsan gali pangiyo week betul home minister ka pelong bagai police department ru kala electoral lang nadong shadow but ni don ru sa kuwi ka jingelang ka pelong haslong menta ka janmit bat lemba ka te jingelang ngin song perkhat pat ya ke ba ngin ya ha ka pedi bat keni ka jing ja ka baja menin step te ka ndasni kalau untuk kubur ka bangi berpau ka jing susi lemba ka jira lamayom badru kum ka dak ka jing smulam ya kete ki longying long sam ka snong ka thau bangi yami renti kum ni kroi hapo river district ban si lamayom kali berhidupan kawe ha kiwi ki additional program ka ba nakaliang jungi nginong kamdon ngindon bat ya kata hi ngini penbej ndak janmit bat lese lasai layo kubat bat kawairu gabangi gua kanong anda habala jia ngilai ba usia menumpuram jungi ula collect information ki kita ki kerteng keno kerta kita ki bala syasiat bat ke kita ki bat unle kajing penbra penpong ke long ba lapan sange no jaga cherry blossom batu festival kani ai jingiro Henry kai ke bengi kwa kom kinong sustong ke jela kalong ba balai umlong lang kumbalong ki jag bindru mizu lan ki naga kai ke bengi yo kubor kisam ki peladap u MP jong ka Mizoram wong kumno ya ka hak media u berngam bersit ya ki polis asam yo mataisin ngina suma bat sajisin la ki dang wantur ngin penyap lut barok kata ka masih lari mengakum kita ki masih bakor nakal yang siam jungi handai penban ulong bro balang syukran jai bat ben iya tigrenti jong ka ai ba untwet iya tagi bro nginang pet iya ka jingia jungu handai ki kmirenti ba usiam jungi bakin no yalam jungi ro apo ka assembly ki di ban longkum kita ki jai ben berngam no nama ba ngina pen iya tigrenti ke ba jai dan nuksa ka bangong ki bangi pet jadi pentor ba lalang ngidan ka suloi yakti Henry ke jipen pai juki menen pun betul nak kalian ke sokar jungiru kalau jipen pai ke bae syaka asam nang baka asam ro kan ra skor da baka no nginam listing shu nang ni sakma kata kubur ke bengi pacat so siam bau be ban pai da kentin ke bakor kum bengi sngo ki MP jong ke Mizoram hakistam belada